Assalamualaikum. Nek ke kaduh lom bating. Kata mong kuno bak nek. Kapung nek ke nek tengah tuntuk nek ke hana but tupuk no bating. Dal. Itulah sakit dia. Itulah saya ingat tidak tepung buat apa. Cuk Jahara, Waalaikumsalam nek. Cuk Jahara, tamong kuno bak nek buho kadung cucuk lain tamong du kuno bak nek kakalan nek ke lan siklap ukuran tu ha dua kono menana tanah. Abi sentia. Abi sentia tamong abi sentia kabere ne pio yo kono oma kawi poru nyo kalile tupung ukuran batik tupung Kak Saripah Nur Hafidah Mulyana Suak gitu lo tanah temantap ikut Nurul Hayati nyo buho nyo kono kerja kai por no kai le tepung no kai tak pugak kuih no tak na bunuh anak tu no kerja kat tu le tepung tepung habis le Kak Irawati, Kak Halimah, Daddy Mamplam, Bang Nathan, Katro Irawati, Nek, ke Damong Irawati, buho, no, kono, look, wajeng. Pio, Mos dek pun pegot but, Nek, hai pun tak pegot but, Nek ke katuhang, ke lagi, atat na, terhidau ke. Haji Umar, Bang Joni, Hana, Hahai, Atanad, Izan Nawawi, apa kabar bang? Cuk Jahara, misal tamah lom tupung, juga. Atanad, tamah, baik. Tapi misal panak tak bagah ile berarti kerja ke satu ka. Polon. Nyo kabeh tu. Polon. Ma. Hoyo. Ke satu Hai mat bak misal paneng. Kaya. Tak pakai nyak rayuk batu suruh nek ke konyo menan. Baru tak baca dia. Enak bunuh nek baca dah. Lagak tak kostum lago urono ke. Rupanya na baje pun. Pegot lemang boh
lemang buah hidung. Nek tupung lanjut. Atat nah ada yang katanya buat pak cik ke. Acin Malaya nek lomba kelam lompo kapai atat na ada menyo kapai hanapu asabek ka lompo jalo bating pio bak nek edu kuno ke tamong edu cuk jara mat petang tok mat petang tok Hendra Edi selamat petang belum masuk kerja. Dah masuk ni, dah sampai tempat kerja tapi tak kerja lagi ni. Sampai sini sambung tidur. Dia orang cakap pak cik dah tua, tak payah kerja. Dia cakap macam tu. Kiban pak cik. Nana ba lemang boy hidung. Pak cik. Bohoi, pak cik pak cik. Sehat no nek uronyo mudik dia alhamdulillah nek sehat batik menai Irawati Muhammad Amin Abu nek ke tatnan nek kipah ngan nek kipah ngan tapih nek hana tapih no lalau tun no bupan nek tapih batik ngan mata kaca ngan kaca no tadi tatna tu kapah kapah ya. Risma Risma tatna Risma masuk Risma munyo hana imat pakai lemang boh hidung pok cik munyo hana imat pakai lemang boh hidung pok cik dijamin melekat ke tatna ada Cuk jara Irawati kalung pius nyo hai bek hawa ketua ilene atajih golom tarasa bek kapegahnya rayu tak dengar lewat nyo malai tatna pu pius pok cik lemang boh hidung nan ba ke nan lemang boh hidung tatna Agustina Muhammad menonton Agustina Muhammad ke Irawati ka habis lemang boh hidung na tengok pok cik pegot lomba ke kena mana sabar je banyak panas apa beras makan tatna bukan masalah beras tengok atas ini cuma pakai itu kembus itu pakai kembus itu matahari banyak panas ini kita dah tua ni tak boleh tahan ya. You orang muda-muda tak apa. Ini pok cik ni dah tua. Heyo. Ini puluh sudah mari Ini tepung jadi cair Apa macam kipas ni. Hai nak kami tak koran-koran ni. Kipah hai nek kon kapas nek fikir tadi pah mono Cik Li pio toh Cik Li anak ada bak nek Cik Li bating Cut jara palih jut cik mohan pok cik atatna tinggal goreng nek kalau tepung dah cair baik ka goreng nek ke kotak mineral pakai ni kipas. Ni punya anak dah kipas memang ni betul. Habis tu betul. Mana kipas? Kipas mana? Namanya anak tak kipas, tak but baca.
Oh yo, kaca air. Nyo kaduk ke kuih. Ha? Oh na apa? Nyan baru beres dari Punokon hana. Cam đã bự này cầm được. Phải đập lò đập kem thôn đuổi nó. Oh nyo baru beres. Nak kipas pakai power bank batin. Nek pantun sabo ke rehon ke dinda. Ha punya masalah pantun yang ke drop ke kirim maju nek tolong baca ke ya. Nek ke nak cara mempantun jadi payah tak tulis trip tak batin. Menyodor ke rom kuno nek tolong baca je. Oma kamruus. Ka be ka dự ka kuih ha. Oh polon. Malam tak pegak mono hanya batik ke punya malam ke no. Apa ya tak mano tengah-tengah malam batik. Maklumlah de nek ke katuha batik ke ke tak ke khương ke nek ke pok cik palang mon. Pok cik palang mon kai hoi. Ho ka dung tamong ko no. Ijahara gabung dengan kakak Irawati ni. Ho kak Irawati. Ijahara baik kun tiga tanah dia tiu roi begah dah. Tanah kerja dah. Boleh silap dia. Pok cik ke kiban nek mohna lori hantu thabo. Abu pane lori hantu nek ke pi hana jan haga ni no ting. Nek kali calling holai. Hana pantun ni kayat. Hana pantun ni kayat. Mantong nek ke hana carong mo kayat bating. Nyan pa lago pok cik lemang boh hidung. Atat na tiga salah tulis habis tengok ke. Dia nak tulis yang kemang boh hidung tapi dalam perjalanan dalam motor batik ke mesin tok batik. Panek nanek ba nek tukon gah haru tegak-tegak dia. Jadi meroh tulis tu pu lemang boh hidung padahal nak tulis kemang boh hidung. Ho ka dung đường tamong ka lên nek ke tha he gerbak cundui rambut pakon putih-putih nek ka tuha tu konyo monyo ka tu tupong atat na de ko tak bagah habis rukuknya kalau mutapi pi batin payah tatuk lain. Anak rukuk kiban dan nak pegah abah ya pi anak ngan tak pegah abah gaduh taduk hero no. Oh polon. Buho ka dumudung. Aci tamong kuno dubak nek kuno batin. Kakalan nek kuno. Oh man. Pio. Bek macam-macam di kan. Rame tak ino. Bupane rame Irawati. Kakalan. Hana urung pi bating.
Oh, kabudi tegede. Rokok PKB bade. Han kakak kan. Han rame kakak lem padum do nya le 7 do kan. Kata mong ajo kuno. Han amundele bade. Oh, ma gak tak manga kena kipah bade. Kipah pi gak tak ubuk han tu mai do. Oh. No taripah ho anai tak mong taripah. Taripah tengah kerja calak ku bating. Ada pen. Dah yang baik dolly kala. Tin dah yang kala. Ta. Oh. Hello. Ada pen. Kena jalan. Mana ni semua ni? Mari. Yang tak kerja, mari sini. Cerita dengan Pok Cik kan. Kita cerita masalah zaman dulu. Nyo Jahara dengan Irawati ho ka Jahara. Jahara ho nyak. Nyak mentua ho. Ayah tengok anak orang komen baca anak pun dah baca. Oh, kanai Jahara lagu. Oh, Nek. Tu Jahara lagi buat apa? Dah makan ke? Lun, udah makan lah kita orang, Nek. Kita cakap bahasa Melayu je. Ni Pok Cik ni. Biar ramai orang faham kan. Kalau kita cakap bahasa Aceh, ramai yang tak faham. Sekejap, Nek. Pakai tudung dulu. Oh. Ini kena pakai kipas. Kalau tak, ini tepung jadi cair. Banyak panas. Pok Cik tak boleh tahan. Jahara, awak masak apa? Tak ada masak, Nek. Laki tak balik tengah hari tak masak ah. Oh, tak masak lagi. Petang tak masak lagi. Petang nanti baru masak, Nek. Ini dah pukul berapa ni? Ini baru pukul berapa saja? Baru pukul 5:30. Ini Irawati mana dah?
Tu ada tu. Banyak panas. Banyak panasnya. Ini macam tak boleh tahan oh. Ini macam pocik tak boleh tahan. Oh, ini macam pocik boleh mati. Oh. Oh, yo. Ini macam tepung pun cair. Oh. Ini macam boleh buat bakwan lah, Nek. Mana boleh buat bakwan ni. Ini dekat kepala ni. Oh, yo. Banyak hon. Ini macam mana boleh. Tu kipas tu banyak kecil. Angin tak ada sampai punya. Sini lah, Nek. Sini kipas banyak besar lah. Oh. Ni kalau petang Oh, matahari. oh. Matahari ngangam sini. Mari pergi ke tempat pakcik ni. Ni tempat tidur pakcik ni petang banyak panas. Ini orang belum pada balik kerja semua, Nek. Dia orang, Nek. Ya, petang-petang ni dia orang kerja semua. Yalah. Kerja semua. Cik Zahra senyum sikit. Cik Zahra senyum sikit. Tak mau kawan. Senyum sikit, senyum sikit. Tak mau kawan. Pak misal kabuh tepung. Yang punya bak palang yang kena tepung yang beres pada. Langsung dia ke bawah pen kaya. Betul. Lemang bawah hidung, Nek. Kemang bawah hidung. Lemang bawah hidung. Lemang bawah hidung. Getak sengu lagu kadung urang. Nenek kalau misalnya buat lift tu nggak bisa dalam grup ya? Mesti harus ada di halaman sendiri. Hai no ndak karom barang kaho konje katolong rom lewat ro. Kilong kalau kutik ke 6-15 kutik ke? Ya, nak tu tepung. Oh, polon tu. Dek Cut. Semangat ke Bang Calon. Alian Nek. Kiban. Alian kiban sambungan lagunya. Nek ke katua dia. Nek kan cara melagu tu hana lagak malai hati dalam lagu kaya untuk ikut mana hana tu laganya sampai melagu baik ke menang kaya malai tu tanya katuha tu punya mata muda dia sunek tu mak cukup beres pada Lagi pu. lagi sutring berbekal dia nak kata sutring bekal nak kata ro ke kolam raya Lon ka doa. Gaki urang. Maksudnya kiban gaki urang kan. ya Irawati pihana tatu hole Irawati hokai Aleho kadum. Bang Dek di Mamplang sakit. Bangnya sana. Pu sakit di kayak kerja bunuh. Oh, Kayak dia ada para pu sakit lo. berat suhu minan ada tenda menan. Bubung tenda lagi karek menan nak kata tu mutung tu made. Lang kemah mana tak cak orang jadi hana tak budak-budak dia. Iyalah. Punya duduk kaya punya hotel ujian manga tak lang kemah. Uro. Ya. Nek dia anak can ni no kalau nek telefon hola ni kena pre minggu ke pada. No ada ajak bud no.
Amujan tawo menyo dapre no kaya. Yalah betul Nek. Kalau nak telefon yang bere kanan nek turi awai rakan nek naik kerja banyak bere okey. Okey beres. Tam laki mudah rezeki untuk kaya bagah tawo kaya mana. Betul. Dikena. Ana komen lagu. Boho ka Tuan dungu apa dung ni? ana komen. Ampa ana Dek ngon. cut. Di Dek putih cut oh. anak bungsu. Nek kok kocak Ain Nurul. Haha. Nek kenapa rambut dah putih tu? Mana tak nampak dekat sini. Muhammad Saleh. Pat Nek lokasinya dikun. Ino nek terakhir ke Irawati. Han kakak ke kana ramai udang. Ino tak jalannya. Na di muadam no kerja han ada bak nek deman adat na ada yo kiban tak nak balah batin. Berarti Dek cut anak bungsu. dari buno na orang komen no. Adalah Nek orang komen Nek. Nenek saja yang tak baca. Bukan tak baca, tak nampak sini. Pu dikelomnya. Ha. Dek cut anak bungsu gaki urang. Nah hujan ni Nek dia tanya. Ada hujan situ Nek? Mana ada hujan? Tak Panas ada nak hujan. mampus. Banyak panas tu ni macam tak boleh tahan tu. Kita dah tua-tua ni. Ayo. Muhammad Amin, Irawati dengar ji. Abdul Halim bin Usman. Bukan pelaku habis putih mandum. Kan nak berlaku pada kemana tanya mana katuha cik mana nak kakalan ro ke untuk pada kakalan ro ke mana katuha cik macam-macam putih kan ya. Irawati, Nek terbit ulua lah. Delay lagi mami buklam terbit tamong. Kan ya hai ada lah tong bak nek ke pada. Nyak san. Letak tamong komennya Nek. Urang nonton pi ke 17 ro. Yang baru ada kata nak ada. Macam tu mereka nak Khairul Andika. Wardah war tak je ke nek orang no. Tak nak. Tadi boh pisang cabung dua ikun. Bolon nyatan. Nyatan yang katruk nek nyatan boh jagung. Ketat tua kan nek Abdullah Hatana Muhammad Saleh let nek sinya di ipok le musang. Tujuh ipok le musang. Jaringan bere betul. Bere jaringan. Anak le. Dikun korona betul. Nyatan yang cimunan di betul. Gara-gara nek pu gambar yang pakak musang bunuh kena dikat boh pisang dua boh bak keingan. Angkuhnya yang je kebut betul. Duduk tiga, hai putar duduk yang kata patah yang betul. Nek ko handsome betul ke atas na dekat kapal handsome nek malai. Nek hana pede orang betul. Baik kapal gantung untuk roh nek geruk lalang semua betul. Ketat na nek. Tu kem tu watet takalan ke Abdullah. Tak na tu nek lagi nek mandu nek lunyo dek cut anak bungsu. Sang nek kage mano ngan budak lan lam geru budak kan budak batik. Tepung putan tepung gandum ngan tepung roti sabannya. Darah Nak pakai lekat Nek, tepung lekat nak pakai. tepung gandum buno de ada nak mantang nak bau. Nek bo lam yo tok batik.
Irawati oh de chu na ga tha da ya ke atha na ho ka du mo dong ta mong du ko no ka ka len nyo du mi wa ro ku ko no ne thang go la ge ho dua ro tu ta mi ta o pa su na ta che pu te wa de ne ko mo nya o ro han ju ta che ko no ta mi ta o pa su janggut bapa janggut home tu janggut dapur go tha cara ba go pugo lani ne Abdullah ai be sun tu ko ne pi no sun tu dari puno kon mu go ro puno cho ro hai ta cara go tha tu ba de mới làm tu na tu ngo tu si go tu ko nyan lu mo mo na han na bun mai do jadi tak buka apa nyo ka support ka baju pada thai sem ka cut ka cut cik gantung Muhammad Saleh hai kun hai dek cut anak bungsu kai goyang pada nek ka bu bu cik hana telat satu kata payung lembu ada nek pun kala semayang aki kasih belah alam uru nek bang Adi ada nak ada golong pada ma ya be cair tepung kau payah tak pakai kepah apa je memang tu ni nombor lu meminyak badan tu kak mameh watai ke tenyum abu nek nabi pinjam kacamata nek iro ke hana cocok kau pakai Muhammad Amin iro ke mantang ubuk ke galam raya ke laga nek pada ya Pak janggut ka kurung. Hop. Atana. Ya ho kata ju. Ho kaja. Jak kedai tiat. Jak upu deh. Semayang ilan. No, kipas angin pakai power band batin. Putai pugak put dia nak main yang tak karu. Nek rokok YouTube padim taboh bungku. Nek inan YouTube hana nek tudung. Nek ke rokok batin. Muhammad Amin dek cuk pui pegok sembayang ile nek itu satu nek sembayang ino po padung ka polimo nek lonja upacara malam le una netitip kablo tu barang kapu kono Dedi musukan rakan ne lagu kiban dedi musukan assalamualaikum ne waalaikumsalam dedi musukan tamong du kuno de kata mong du kuno pak ne ke kalau ne ke kono katu haju aju de wate aju ne ke tu haju aju kono na wo mlaya no kiban kano kaco ku cuco kaco ku Juk jahara galak minta top up dengan kadang ni. Jalak aku menang pada raya tak kacamata ni. Ada raya api hana terus bak mata pada. Punya terus bak mata sakit ulai dia.
Nek dek cut ho. Dek cut to. Dek cut dek cut anak bungsu. Cut dah lah batin. Nek eskape. Nak rukuk tiba. Nek ke rukuk kape. Men. Ada rukuk ke nek kakala nek ke hana rukuk le. Kabeh rukuk. Dek cu anak bungsu je nek nek lam rimba pat ka lawitnya Bang Arif putar siap ke Oh, dah. ya ada kaya aku dek lepu ya minta yang badai Minta top up kadang kan. Bang Arif nek ke nah hino daerah madam keratong nek lain tak penampilan lagu malamnya kalau malamnya mantau teputnya batin jadi mendekat pulang hinan awal mantau punya hinan baru po padum batin baru po dua kada po limong hinan hino kada po enam Habibi MBO Assalamualaikum Waalaikumsalam Habibi itu menonton saya ni gemini nek bajan orang kampung sam laki berbagah pada ayo nek ke punya bagah nak rezeki bagah nek dia nek nong ke teh kampung ni kanya menan Pak Haji Akbar anak trip le nek sam laki berbagah nak rezeki kanya karena nek ke raya panjang MOU dengan nek nong ke perjanjian kanya menan dan dah ada kakalon ni lekuk kakalon Ikut tak ke pengai batin nek uban dia angkut bunyi tepung putak berat putih ni ke Juli F Nagaya Juli F Nagaya nek ke hana tepung lam plastik tepung balik ke Juli hai atat nak baik kapagah bagus Nek. Ipu Najib, pegah ju. nek ke yang megah hanjuk je balik urang katuha nyo hanjuk ke nyo menan tiba tak pegah demak Nak kek nan. hanjuk macam-macam batu yang boleh yang balik Cedara lon yang na di kampung Cedara lon yang na di kota Uranya uro bahagia Kitanya mu uro raya Yang seiman seagama Cedara lon Tuhangan muda Cedara lon Gasingan kaya Pada buka pintu hati ni uro kemenangan Sesuai nak kesalahan Uranya tamu adeka Lewat udah ya Minal aidin wal faizin Pema'ala dengan batin Allah Allahu ya amin buhokan berumur teman yang nonton batin mata uro nyo payah dah tu batu tu mata uro ka timang bak mata tu batin Nek.
Yang kepu tu yang betul. Kalau gini enong pakai yang Juli tu darah lon I plus mantong nanda pra sedi laki bating abu ne pu golom habis golom raya hinan ne ino golom di raya ti bulan baru habis bating makaji ne hana kerja ile hana kerja mo nak kerja dah kerja cik bating konyo menan oh polon tu Irawati ho ka Irawati bating Jut jahara mameh tat ago kakalan tengah yak belanja dia putar kablo nandung Berapa? baik tu katuh rumah tu nak yang tua dia rindu mengapa rindu hatiku tiada tertahan kau tinggalkan aku seorang kalau hatiku sedang rindu pada siapa ku mengadu bila hati bertanya selalu berlinanglah air mataku rindu Nak gabung dengan Kak Saripah ni. rindu hatiku tiada tertahan katanya oleh tim Saripah nek tamong Saripah tamong lu kono bak nek ke nek ne balon kena tajan ron hana but no punya nek ba kena no payah tak dapat taban batik tu nek pi hana but no batik cuma dia pak rumah sewa dia kan mulai panas batik kampung sebelah kampung nek yang Kairah batik nek 2 malam hana mangat tengok nek you kono lautan so kono kamu sambung lom hana but lom Jok jahara long no blo awak rumah kolong sabo kan ini hana muka minta kero Padat na depok cik yan bupui lah ke. angkunya batik itu pandai minta le tanya kanyo hanapah kaji hanapah kanyo ubud kaji ubud dia kata macam tu boh Kak Saripah teman pun anak dia nonton Dalam aku hana le nonton Saripah baca tu. Ya jinguk sagai je. Nai nonton ni. Bila hati bertanya selalu berlinanglah air mataku. Kawih le tepung baca. Mati tu Atat na tu konyo bunenyo ke. Ro ke punya pulai darah baru nang kaya ke tu nang buat adik cut baca. Tengah lo nonton hari ni. Oh tengah nonton baca. Cik nak test tarik Saripah le apa? Nak tarik Saripah Tamong kono Saripah. Tak pegah abang nong nek ke kaya. Anak bengah tu bangan nek pegah abang pu bengah kaya.
Boho teman, hana katrimong lagu. Oh, Tarifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tak tadi kat kenang biru-biru mandum lagu. Nyanto sampingnya. Halo, halo. Apa? Tunggu nek. Nek ke hana pegot sapu batik. Hai tanya orang Tuhan ke lagi abangnya batik. Tepuk-tepuk lagi apa tak pegot teman. No di Malaya tanah Bangunan kedih nek. Hana nonton. Dengar nonton ini. Kanya tengah menan nek pergi ho kan nek pergi kat Sambong. Orangnya cuti kerja nek mentabohnya lonjak lagi nek. Jadi nyo kan nak teme kerja. Mana kerja long nek? Kapan urang kalau kerja? Kiban. Kerja kerja Cina nek. Dino nak kerja. Anak cuti, badung kerja berarti 2 minggu tiga berarti Sabtu Minggu cuti. Oh, 1 minggu cuti. Deh, menan lagi kerja kantor dia. Gaji mau puluh nek. Hai kaji mau udah inang yang cukup beres kan. Lalu Kapan kau nyalung kerja? Malam dong uro. Oh, nyan udah tanya Aceh cina. Balik nak urun Jawa. Piye kabare? Nyohan rata jelebak mempet-pet nek. Mana je dah pihan rata jelebak nek urino. Ya. Tarifah nek tengah pegot bangai nah adana depu pegot bangai. Iya keung orang Tuhan yang kongkon tu kairut apa. Ya, langbah nyo nek. Ana benar lonjak ngrep. Dan ho kena wo nah. Dong nek hari buno poh 2 lonjak mano hal kapo padu ka. Rejoice Parfum 1390. Saya ingat di situ tadi kan cuma 5 ringgit oh. Cakap 5 ringgit kan? Paling berjabu nek. Hai menyabu panen nak je telat ini ke. Nak kali pegah le doktor hai bi telat paju bu untuk lambung ke batin. Nek pakan nek ka putih hindu mana. Mite-mite ka mite. Balai ka goronyo nek. Temang ka Tuhan batin. Gimana Ana neknya bukan lain daripada lain hal uronyo. Cik lain orangnya. Apa-apa lah. Bahasa Aceh lah. Dia lagi yang Aceh. Apa kat dia? Pada Melayu kerja nek. Anak mulai hino trip mantong nek kan mak calling lain batin. Anak jam punya tak pernah hino batin hai punya kemakan nah kaya nak tak kerja. Hai 2 bulan nak tak kerja 20 dah 15 dah nak pu tak paju temak punya untuk wo hai menjan dah wo batin. Menyote kedai-kedai penjumbu mentang keput tu nek. Kerja kalau Malaysia tapi kan lebih. Menyote kedai paju di kampung bejut. Nek ke nak kalau MOU dengan nek inang ke hana table kaya. Ajan mana? Angke iyo sabar le minggu ke pegah. Nak laki? Ya buat tempat baru dalok nek kaya beres toki je beres. Hai, tu dah pegah jum tu. Sabar-sabar nek hai. Hai tak sabar nek cik sayuk sabar batin. Nyo di kacamata nyo yang pas tak boh kaca batin semua tu. Long fikir di samping Tarifah orang Aceh pun depati orang Jawa nak. Ya. Jawa. Apa perjalanan tu? Halo dek, halo. Piye kabare? Halo dia cakap. Siapa kerja ngeluh yang malam ni lungro. Angkunya Ini katanya. kakak masuk kerja pukul 4, balik 12 malam. Saya masuk pukul 8, balik pukul 6.
Uncle yang katanya piye kabare katanya. Dia cakap piye kabare dia. Oh, baik, baik, baik. Baik, baik. Jenenge siapa? Ha? Jenenge siapa? Jenengan siapa? Jenenge. Jenengan siapa dia cakap. Bilangnya Arti, Arti. Arti. Itu nama. Oh, nama. Oh. Arti ya. Kan arti jenenge soponya berarti tanyang sonan. Ya, sonan. Wis mangan urung. Dia katanya belum. Wis mangan urung. Siapa nama? Arti. Arti. Arti wis mangan urung katanya. Wis mangan? Oh, habis makan tadi. Tadi lu baju hayam penyet nek saknyo nek. Oh, Dia baju bakso kaget, lu baju penyet. Oh. Ya, hana urung komen dia. Oh, kadung urung. Urang katengun nek. Oh, Kak yo yo mama tu tahu ni dah. urang. Mak Kak yo tahu yo dah. tu urang. Kerja ya, urung. Kan ya tu nek cekok urang-urang urang tu. Ya, kajak. Kajak nek Nek, Sudah kayak apa ha? ya bu. Jangan kajak bas. Ya nek ai Ya. kelang nek pa. Oh, nanti kelang ya. Tak ada, mana ada suami saya ni macam saya punya itulah. Saudara saya, mana suami saya? Dia ada istri sendiri kampung mah. Nek, ibu kan ada dua ada ini. Mikirnya lain nak kodong nek. Ada Ya na. nek, ya nek, mana jak masjid ya nek? Yang tu ya. Masjid nah, mana tu? Antum nek jak batin. Masjid banyak foto nah, masjid ada foto-foto dalam masjid nah. Ya. Nampak balik. Ya ya baca nampak ni bukan robot mati ni. Nur Yang Karma. kino klang nek. Ha? Nyopat long nek. Nyo pendatang baru kun Nur Karma. Oh, tamong you kuno bak nek kan ya. Ana model de. Ndak pendatang baru, pendatang katik tamong you pio you kuno. Ana modalnya. Yang penting nek pendatang baru atau lama nek kan yang penting kan mbak sombong nek. Tanya baik sambung kan ya. Tak pegah barang kapu je. Yang penting baik tepi hati urang kan ya menan. Ai ini pita usahakan baik tepi hati awak do ke yang nonton kan ya. Yang nonton menanti kan ya. Kata hidung. Dong berkata hidung yang soal ikut nek. Nan awak aje ya. How are you friend? I am very fine. Are you friend? Pakcik ha? Pakcik nak aku je nonton je tengah-tengah ke doh. Man susah tu cik nek kambalut lagi na. Bang daddy bah balut cik. Hai ke ban tak pegak Malaya tengah balut dari batin. Yang penting kita jalani kehidupan dengan senyuman kena. Masalah balut ayo. Nek ro tepung waktu hule. Nyo nek. Kon. Atat na tu. How are you fine? Edo Farhan. Tiara. How are you fine? Edo Farhan, how are you? Tu ilo hanjut tu nek. Ya, dia tepung dalam plastik hana tu. Oh, nak bawa tepung waktu nek. Memang elong kok berak kangon tu nek ke. Tak nak ada. Teman dapat posisi teman di no kaya. Namu panjang tu tak menempok batin. Hana menempok hina Malaya dia tak menempok di kampung tu kaya menan. Ya astagfirullahaladzim bang na. Atat na.
Makan banyak-banyak itu. Ya, sudah bayar semua itu. Pak Cik tengah tot lemang bawah hidung. Ni agak keren juga pak cik ni. Tak tek kata mong ni. Ji saja-saja nan Facebook. Nek bungong jambe dum atuh ule ni. Rupanya bungong jambe ni kan ka putih nek ke katuha batik. Ilong nak siaran langsung mesti nek. Tapi anak long tu untuk nek tarik kan nonton dulu tak tek ni. Belum. Sekejap. Saya punya muka hitamnya apa? Saripah katanya mbak cik arti jawon di kakun. Hah? Katanya jawon di. Jawarti? Jawon di kakun mbak arti. Jawarti? Jawon di. Oh, Jawandi. Oh, Jawa Barat. Oh. Di awak kampung Jokowi ni. Jawa Tengah. Putanan dah. Solo. Solo. Kan awak kampung Jokowi. Ya, ino kaya tak puduk baca ke baru mangat mata tu. Menghandu si golep tu tak ke utak tu baca ke. Sampai rumah baterai. Ni kaya main tu man. Hana habis lah motor raya. Hane nama ya do baje kau dua patang ni kan. Pada kerja ini anak pegaji tak kadang to baje panjang mandum. Belah balik kau. Nek pergi hana Baje habis RM1 raya. nek untuk kadang-kadang to kerja. Ya. Calon darah baru nek ko nak cucu nek ko. Adi Kapelio. Cucu nek kalau nek perkahwin hari. Cuma kata anak melempok nek betul. Jam pun nek kadang lagi gaduh-gaduh nek bang macam model. Saban cik bak tempat nek macam-macam orang. Yang bunuh yang nek tanya how are you kan. Latih. Oh latih. Tidur ya kan. Nek Tidur kan. buh bak tala kalau lagi ketat nah. Batala ka putih kalau lagi nek. Bak talak tu. Sudah ada orangnya hana pegot lemang bawah hidung na. Tengok aku pegot bangai hai atan. Nek rono na rono kan mutamah trip mutamah gantung dua-dua ubat. Nudit man nek. Hai buku tamah gantung hotel pun tamah tuha baca. Nek nabi darah baru tapo. Lelaki darah baru samping roh ke anak lako kajuk tu kata. Kana lako ni. Lako rumah no ni. Orang Melayu. Orang Melayu Cina lako. Oh, Cina. Yang Cina Mari anak kamu Islam lako ni. Islam roy sama lain agama. Oh, kulum. Balik aten mai ji walaupun ji kan ni mahude-hude pino kena cok kesempatan ji kosong. Mampa ni aten ngon katuha ni. Sabrat tuha. Man Cina mano kan Cina tengah-tengah. Hat nah. Hana tu orang pegang Saya punya laki Cina. Saya cakap, dia tanya sudah ada laki, sudah. Saya cakap orang mana? Orang sini, orang mana? Ya, Melayu bukan Cina, saya cakap.
Hana tu komen. Bah Dah ni gede yang penting. Mang gara-gara em kawin ngan PG kan dino imat na fikir ya. Permin imat. Hai nikah di kan nikah sini je nikah negara je. Nikah belah orang Alah, Pak tahu. Malaysia. Apa tahu tu kan. Ya, betul. Yang kon mandu yang betul. Tak tahu nek ronyo ada kem ko. Tak kurang putih Mau nubuh lam nek agak tanah tu. Belum kawin belum. Carikan saya laki yo. Tak belum kawin dia tanah. Belum kawin. Sama pakcik dah boleh. Apa dia cakap? Mana pergi? Sama dia mau dia. Nek ikem ni beramai tamaran ni nek. Mau saya tak mau situ lah. Kenapa? Janji hanya tem ranu ni pega. Kita dah tua. Kita dah tua dia cakap. Saya sudah tua, Man. Dia pun sudah tua. Tengok rambut sudah habis putih ni. Saya sudah 57. Dia cakap tengok dia punya nenek punya rambut sudah putih semua dia cakap. Saya pun putih semua, Ma. Baru 57. Ini atuk dah 87. Dia cakap baru 57 macam atuk ni dah 87 dia cakap. 87 kelahiran orang Punggol ni. Oh, baik sekurang 7 entong. Muhammad Amin. Oh no, nek Nabila baru Muhammad Amin. Tip mangat nah kena. Ajalika lain ju nek thana ri ji ha lain thana. Pada begah mana mata sida mana nah. Letak na lam dialog nek agamnya ke nek agamnya ajalika thana. Nek fikir so buno de patu ajalika nak cuka nek yang bading. Tengok tu jangan lewat nanti. Yes, Holida mau nonton tamong ya. Masuk masuk sini. Oh ya Allah. Saya belum bersetuju itu. Habis mau labu tepung nek uronyo bading. Nampak kerana mana kan nak entat nyan ronyo kan nak chat ni. Ada kekiri. Ada sana tu ni. Macam-macam ronyo. Tak nak. Dia kajut dah pegak kuih. Ini nek bas kalau lagi pesawat ni. Ya. Ya ho nak jak yang baca. Nak bawa ni. Kan teman Pak Kadu nek sayang. Ainong di Bukit Tinggi Kelang ini. Kan kami tak Bukit Meyuk bacuk baik Kadu buat Bukit Tinggi. Hai nek baru ulung kalon nek muda ni. Nyo pakan ka putih janggut hari. Memang ka Tuhan nyo bating. Ya solida. Nebuh lam ni. Oh polon. Ka macam-macam. Apa dia? Depan? Ya, ada budak-budak. Tak nak. Ini orang tu. Sini saja. Tak apalah, sini saja. Tak nak ada senangnya. Pindah. Yang awak Melayu teman. Diploma itu nak tentu. Oh, kaya je ada teman. Saya hoku je. Hanya ni diploma awak campur. Baik. Hoka ajelika. Sayang buah hati. Mantang ge tu nek mandu. Putih ge pegah. Mantang ge tu nek mandu. Putih ge pegah akan meninggal.
Oh, nek kam meninggal, nek mandu kam meninggal. Nyo abu nek bading. Abu nek kan abu ti. Nek, Ha. aku lah nek level. Tu telefon lama. Get mana bu? Mampu baterai tu kan 20-50% tu taknya dah depan dah hantang bah makanya ni makanya long tanya tu gantu tiba-tiba kau nyam jangan grab. Kalau nak grab habis baterai ni bah. Get mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek ke katinggal hero lo bading. Bunuh. Pu mantang na. Em nur karma. Oh, hana le em nur karma lang. Kabeh melabu tepung tu no. Atat na de ho ka de mudeng. Jadi nonton no. Nek tu sepi tak kana sepul. Oh, kakak lama nak bu. Assalamualaikum. Yang pada mula. Hana komen dia. Oh, na yang baru tamu no to no. Hana ada sebab nek Zulfikar na. Abu nek na tanyong. Putit yang kaim di taripah nek. Dia biasa di grab di bading. Zulfikar tamong kono go tak raya mete Zulfikar bading. Adun Zulfikar no go tak raya mete. Yang hai mana nak udah nonton hana nek tebi ile kanya menan. Pak Sabah ura Tuhan terkedi. Di tsunami di sampuh bandar. Sabah calitra lon putarawi. Kisah lon sendiri di Malaysia. Dengan tiba-tiba dipegat operasi. Ditamong lori. Ada orang lewat dia. Jadi ni kakak dada ni nak tuk sang yang betul. Jadi yang nonton nak lakai muau Zulfikar lah. Itu hana komen betul ni hana tepung baca. Tak nak pegah abah fikir ban tak pegah abah hero do. Buka kelah. Assalamualaikum.